Narumpayu Nioskum, ka Chananam Daki Padba, Kabril Nyotar. Kapuran bapau nam hakari Bangladesh ka Nusrat Faria ka baakru hakaway ka plim ka bayat yoba hakari Bangladesh ka plim mujib yakaba kalashim ya benta ban ak kum ka Sheikh Hasina menta kalasya set patok bat lapan ngat ya ka haki kendon temu penyap beriu kadai ka film ka balashna da unong India usyam Benegal ka bapen iya ka jing im jong Sheikh Mujibur Rahman bat ka khon jong ka Sheikh Hasina lakem yaka nanong ba dhaka kat ba karang thmu ban lek cha Thailand bala pengat yaka haka kis ka ban nadu unai tung arja aposal ka bade ka kis ka badang don haying bisha bat ba ka jing tokit kadang ya menta syakamat hau nai tung arja aposal ubai ubri ubala tip kerteng kumu inamul hak ubai sim benta ka jing yaki ula syaksiat naki benta jong ki kijan bala penkit yu hospital namarba udan hapadeng ka jing bom tip briu shu hadin ba ulakot na kajing pen mensau ula lej ujor ejahar hakan lai trik mentau benai halor kani kajing ja bat kabalajia haus nem baladep hakaki slapen mi kerteng hadu ars pa prapo lai ngut kibriu bakan thop ya ka menteri ramat do barim ka Sheikh Hasina bat ki don ru khan ngut ki aktor aktres ka Faria kala pau kerteng lang ha ka thop kerteng ka ba ars pa ngut bat la keno ba kadai ka wei na kinong bai pisa ya ka seng awamili kaseng sain perthai jong ka Sheikh Hasina ki babun ki beriu ki laong bakani ka jingle jong ka sarkar jong Muhammad Yunus hakari Bangladesh kadai ka bamyahab AA hakabala syukem na phang ki beriu klem da tokit bania bon ki riu sampang hakari Bangladesh ki balaong bakani kadai ka kuput jong ka sarkar Yunus ki beriu ki bakersyan ya ka Sheikh Hasina